turavuga gatoya uyu munsi ku mpano cyangwa se kuri bya bintu bitatu turaganira ku mbaraga. We talk about one of the three subjects, power. Imana ntiyaduhaye umwuka w'ubwoba, yaduhaye umwuka w'imbaraga n'urukundo no kwirinda. God did not give us a spirit of fear, but a spirit of love and power and of a sound mind. Umwuka w'imbaraga, the spirit of power, umwuka w'urukundo, the spirit of love, n'umwuka wo kwirinda, and the spirit of self-control, umwuka wa discipline. the spirit of discipline. Turaganira rero uyu munsi imbaraga. So we are going to share power today. Imbaraga, power. Imbaraga zivuze iki? What does power mean? Biragaragaza imbaraga ziva ku mwuka wera, ni tubyita impano z'umwuka wera. We call this the gifts of the Holy Spirit. Umwuka wera, the Holy Spirit, afite imbaraga z'Imana, has the power of God. Rero niwe uzidistribuwa muri twebwe. So he's the one who distributes them among us. Imbaraga z'umwuka wera, the power of the Holy Spirit. Reka turebe izi mpano. Let's look at these gifts ziva ku Mana that come from God. Umwuka wera, the Holy Spirit, afite agereranywa n'inuma. is compared to a dove. Agereranywa n'inuma. He's compared to a dove. Igihe yituye kuri Yesu, when the dove rested on Jesus. Inuma y'Iburasirazuba muri Oriya, the dove of muri Moyen Orient, of the Middle East, akenshi many times igira amababa abiri, it would have two wings, ariko muri ya mababa ikagiramo amababa 9. but you also have 9 wings under those 2 wings. 9 feathers. Ayo mababa 9 9 feathers mu kuboko kumwe, on one no mu wing kuboko kundi, and in the other wing. Exactement niko tubona n'umwuka wera akora. So the Holy Spirit works like that. Atwereka impano 9. He gives us 9 gifts zigaragaza imbaraga z'Imana, that show the power of God, n'imbuto 9 and 9 fruit zigaragaza kamere y'Imana, that show the nature of God, biba muri twebwe, that live in us. hanyuma no kwirinda. And then protection. Muribuka ko inuma, you remember that the dove, inuma ni inyoni, the dove is a igira amahoro menshi, that has a lot of peace, ariko igira ubwenge bwi, but it's very smart. Nico Bibiliya itubwira ngo that's what the Bible says, tugira ubwenge. We should have wisdom. Umwuka wera ngo aduha ubwenge, that the Holy Spirit gives us wisdom. Umwuka wera aduha kwirinda, the Holy Spirit gives us self-discipline. Umwuka wera aduha prudence, the Holy Spirit gives us prudence. Ibyo tuzabiganiraho. We will talk about that later. Nizo twise impano y'umucyo. That's what we call the gift of light. Hari impano y'umwuka wera, there is the gift of the Holy Spirit, arizo mbaraga, which is the power of God. Turaganira rero ku mbaraga. So we are discussing the power. Ubutaha tuzavuga ku rukundo, arizo mbuto. And next time we discuss the love, the fruit which is love. Ubutaha tuzaganira ku mpano y'umucyo. We are going to talk about the fruit of light. Munyemere rero tuganire ku mpano. So let's discuss the gifts. Impano turasanga mu gitabo cya Yakobo. We find this in James 1:16-17. chapter 1 verse 16 to 17. Yakobo 1:16-17. James chapter 1 16 to 17. Ntimukayobe bene data bakundwa, gutanga kose kwiza n'impano yose itunganye rwose nibyo biva mu ijuru, bimanuka bituruka kuri se w'imicyo udahinduka, cyangwa ngagire n'igicucu cyo guhinduka. Don't be deceived, my dear brothers and sisters. Every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows. Gutanga kose kwiza, every good gift, n'impano yose itunganye, every perfect gift, biva mu ijuru, comes from heaven. Bimanuka biva kuri data se w'imicyo. They come from above, from the Father of the heavenly lights, udahinduka, who does not change, kandi ntagira n'igicucu cyo guhinduka. like the shifting shadows. Impano zose, all the gifts, ziva mu ijuru, come from heaven. Turumvikanye? Are we together? Impano ziva mu ijuru. The gifts come from heaven. Dore uko bigenda. This is what happens. Iyo umuntu avutse, when someone is born, when someone is born, avukana icyo twita ubumenyi ngiro, skills, talent. They are born with talents. Kumenya gukina umupira, to know how to play soccer, kumenya matematike, to know math, kumenya kwandika neza, to know literature, kumenya kuvuga, to know speech, kumenya kwiruka, to know how to run, kumenya gukina,
knowing how to play. Ibyo byose All those things, umuntu arabivukana they come at birth. kuko Imana ibiha umuntu Because God gives them ngo to people bizamubesheho ku isi, that they may sustain him on earth. bizamukuremo amafaranga amugaburira. That he may use those talents to bring money. Umuntu yamara gukizwa, So when someone is saved, Umwuka Wera akajya muri we, the Holy Spirit enters them. yabatizwa mu Mwuka Wera, When they are baptized in the Holy Spirit, impano z'Imana zikamuzamo. the gifts of God come inside. Izo mpano nazo So those gifts, niziva mu ijuru, they come from heaven. tuzivukana, You are not born with them. uzakira You receive them umaze kwakira Yesu, once you receive Jesus. ariko zigaragara But they are revealed. mu mbaraga zose iyo Umwuka Wera akuzuyemo, iyo wabatijwe mu Mwuka Wera, They manifest after the baptism of the Holy Spirit. icyo gihe ziragaragara. That time they will manifest. Ariko ubumenyi ngiro But the talents, ubwo urabuvukana. you are born with them. Ibyo ni ibintu Imana iduha Those things are given by kugira ngo God bizatubeshe kuri iyi si, so that we can use them to live on this earth. bizadukuze kuri iyi si, That they may advance us in this earth. bizaduha agaciro muri iyi si. They may give us value in this earth. Kuko iyo ukoresha impano yawe neza, Because when you use your talent well, abantu baragukunda bakakubaha. people will love you and they will respect you. Iyo ukoresha ubumenyi ngiro neza, When you use your skills well, abantu baragukunda, people will love you. ugira abafane benshi You have many fans kuko wabashe kubikoresha. because you are able to use Hari them. abantu benshi biryamyeho batabikoresha, There are some people who have them in them and they niyo mpamvu don't. batagira abafane. That's why they don't have fans. Nta bafana ugira You don't have fans kuko ubumenyi bwawe buraryamye n'impano zawe ziraryamye. because your talents and your gifts are sleeping. bariya mwuba bavuga ngo ni abasitari, The ones you hear called stars, nawe wamuba, you can also be gusa we one. yamenye kubikoresha. They just know how to use them. Abandi bo barasinziriye. Others are sleeping. Mbere ngo muri izi nyigisho So I hope that in this teaching, Imana ashaka kwereka uko nawe waba umusitari, God wants to show you how to become a nawe star. wakoresha impano zawe You can use your n'ubumenyi talents ngiro bwawe. and you use your skills. Tumenye daboro ko impano ziva mu ijuru We must know first that gifts come from heaven, kwa data, from the Father, ise w'imico. the Father of heavenly lights. Icya kabiri, Number 2, impano zahawe mbere na mbere Yesu, they were first given to Jesus hanyuma ziha Umwuka Wera arazitudistribute. and they were given to the Holy Spirit to distribute them to us. Abaefeso 4:7-8, Ephesians 4:7-8. Abaefeso 4:7-8. Ephesians 4:7-8. Ariko umuntu wese muri twe yahawe ubuntu nk'uko urugero rw'impano ya Kristo ruri. But to each one of us grace has been given as Christ apportioned it. Umuntu wese muri twe yahawe ubuntu kuko urugero rw'impano ya Kristo ruri. But each one of us grace has been given as Christ apportioned it. Nicyo gituma ivuga iti, amaze kuzamuka mu ijuru ajyana iminyago myinshi aha abantu impano. This is why it says, when he ascended on high, he took many captives and gave gifts to his people. Kugira ngo wumvire ijambo neza, So for you to understand this word, reka nsubire mu mateka gato. let me go back in history. Yesu ni umwana w'Imana w'ikinege. Jesus is the only begotten Son of God. Yabwiye Yesu ati, He told the Father, keneye barumuna banjye. I need brothers. Imana bati bigenze gute? God said, how? Yesu aravuga ngo Jesus said, ngiye kubapfira. I'm going to die for them. Uzanyemera wese The one who believes in me, azaba murumuna wanjye. they will become my brother. Hanyuma azanyitirirwa, And they will become my nitwa name. Kristo. I am named Christ. Azaza yitwa nawe umukristo. They will be called Icyo Christians. gihe nzakoza n'abana benshi. And they will bring you many children. Ariko ngomba gupfa. But I must die. Nyambika umubiri. Clothe me with flesh. Nyambika umubiri. Clothe me with flesh. Niko tuzabigenza, tuzabivugaho kuri Pasaka. We will talk about this in Passover. Kandi mwibuke ko And remember, tuzongera dufata igaburo ryera kuri Pasaka. we will share Holy Communion again on Passover. Ariko kuwa gatanu But on Friday, mu ijoro kandi on Friday evening, tuzasangira icyo twita agape we will share what we call agape n'abana bacu batoya. with our small children. Nicyo tuzatangiriraho mbere batararyama. We will start with that as before they go to sleep. Ndaza kubabwira uko bizagenda. I'll tell you how to do that. Yesu rero aravuga ati ngomba gupfa. Jesus said, I must die. Kuko akabuto iyo gapfuye Because when a seed is dead, havukamo ibindi. many things come out. Intete imwe y'ikigori ivamo ikigori gifite intete nyinshi. One seed of maize will birth a full maize. Intete nyinshi. Full of many seeds. Niko bimera. Nanjye nzapfa. I will also die. Ninzuka. When I resurrect, Nzane benshi. I will bring many. Ngo Yesu amaze gupfa rero. So when Jesus died, ngo aramanuka ikuzimu. he went to hell. Atsinda urupfu n'ikuzimu. He defeated ngo hanyuma ngo twese atujyana nk'iminyago.
And he took us as captives. aradufata, He took us. atwambura amaboko ya Satani, And he took us from the hands of Satan. aratunyaga, He stole us. kuko twari mu maboko ya Satani, Because when the hands of Satan, aratunyaga, kudufata captive, he took us captive. aratunyaga, atukura mu maboko ya He Satani, took us from the hands of Satan. atwambura Satani. He removed us from Satan. Imana igiye kureba, And God looked. ibona Yesu yaje ku isi ari wenyine, He saw Jesus coming to earth. alone. azanye miliyoni y'abantu. He came with millions of people. Imana irahaguruka kunje, And God stood up on his abo throne. bakuye, He said, "What did you find these bakuye people? mu mibabaro myinshi. I took them from pain. Narakubwiye ngo reka ngende, I told you, let me go. nzakuzanira benshi. I will bring you many." Ngo Imana irahaguruka, God stood up. imuha kado, He gave him a gift. iha Yesu impano. He gave Jesus a gift. Yesu aravuga ngo And Jesus nanjye said, ngiye kuziha barumuna bawe. "I'm going to give it to my Nibwo brother." ijambo rivuga. This is what this word is Ngo saying. biravuga ngo It says, amaze kuzamuka mu ijuru, ajyana iminyago myinshi, iminyago ni twebwe, ngo hanyuma aha abantu impano. when he ascended on high, he took many captives and gave gifts to his people. Rero wahawe impano, So you were given a gift. ni Yesu, yari iya Yesu iriya kado, That gift belonged to Jesus. iriya reward yari iya Yesu, That reward belonged to Jesus. kuko yazanye abana benshi, Because he brought many ariko children. Yesu nawe arayigabura, But Jesus started to share it. arayigabura. He started to share Ngo it. ariko buri muntu But each ngo person yahawe nuko kapasite ye ingana. was given based on his capacity. Bavise ngo ubuntu nk'uko urugero rw'impano ya Kristo ruri. Grace has been given as Christ apportioned it. Buri mpano igira ubuntu bwayo, So every gift has its own grace. buri kintu cyose kigira kataloge yayo, Each thing has its own catalog. n'impano igira kataloge yayo. Even a gift has a catalog. Umwana muto So a small child, namuha ikintu kitaterura, I can give a small thing for him. umukuru And musaba God guterura ikinini. will carry Twese Imana yaraturebye, So God looked at all of us. Yesu amaze kutureba, After Jesus looked at us, bigaragara ko it was clear buri muntu afite imbaraga runaka, that each person has a certain strength. agenda ahabwa impano rero bingana nuko we ateye. And he was given a gift based on their strength. Impano rero ziva mu ijuru kwa Data, So gifts come from heaven. zihabwa Yesu, They are given to Jesus. Yesu azigabira abantu, And Jesus gave them to people. ariko ziba distribuwe n'Umwuka Wera. But they were distributed by the Holy Spirit. Ndagira ngo I unyumvane, want you to hear me. Imana Data, God the muri Father. Yakobo bavuze ngo impano nziza iva ku Mana, James said that a good gift comes from the Father. impano ziva ku Mana A gift comes from zigaca God. kuri Yesu, And they go to Jesus. Umwuka Wera akazidistribuwa And the abantu, Holy Spirit distributes them to nuko people. bakorana. That's how they work Mu together. gitabo cy'Abikorinto ba mbere In 1 Corinthians 12:11-12, 12:11. ngo ariko ibyo byose uwo mwuka umwe niwe ubikorera muri bo, agabira umuntu wese uko ashaka. But one and the same Spirit works all these things, distributing to each one individually as he wills. Umwuka Wera niwe udistribuwa The Holy Spirit is the one who uko distributes ashaka. as he wills. Jose amuha zibiri, He gives 2 to Jose. Jacques akamuha He zitatu, gives 3 to Jack. Jean akamuha He 8, gives Jean 8. Cecile akamuha 1, He gives 1 to Cecile. njye akampa zibiri. And he gives me 2. Agenda aduha bitewe n'uko abo, So he gives as he wills. ariko ntibiterwa n'uko adukunda. But it doesn't depend on how much he loves us. No. Uko we abona, The way he sees it. nuko ubuntu bw'Imana buri muri twebwe. And according to the grace of God in us. Uwahawe 5, The one who received 5. uwahawe The 2, one who received 2. uwahawe italanto The one who 1, received 1. bose imbere y'Imana bari bahawe 100%. All of them received 100%. Nuko ngo wari ufite 100, uwari ufite impano imwe, So the one who has 1 gift imbere y'Imana arangana n'uwahawe 2, is equal to the one who received 2. imbere y'Imana arangana n'uwahawe 5. Before God is equal to the one who has 5. Bose icyo Imana ibasaba ni kimwe, But this is what God is asking them. kuzibyaza umusaruro. To make them fruitful. Uwazi 5, The one who Imana 5, yashaka ko azazana izindi 5. God wants him to bring 5 more. Uwe 2, The one who has 2, izindi 2. 2 more. Uwimwe The one who has 1, azane 2. bring 2. Imbere y'Imana So before mwese God, mungutse kimwe. you are all Uzanye 10, uzanye 2, uzanye 10, uzanye 4, uzanye 2, mwese imbere y'Imana murangana. bringing 10, 4 or 2. You are all equal before God. Niyo mpamvu utagomba kwifuza impano y'undi, This is why you should not desire someone else's gift. kuko ufite iyawe, Because you have your own gift. kandi iyo yawe And the gift you ni have, ko Imana yashimye. it is proper to you. Imana izakwevaliwa bijyanye n'iyo mpano.
God will evaluate you based on that gift. izakwevaluwe bijyanye n'uko ubikoresha. He will evaluate you based on how you use it. kizakubaza ikitaguhaye. He will not ask you what he didn't kizavuga do. ngo ariko se Jose kuki utakoresheje impano ebyiri kandi yaraguhaye. He's not going to ask you, Jose, why are you using only two gifts when he gave you one? ariko izakubaza ngo Jose ya mpano imwe ese waba warabashe kuyungukamo iyindi imwe. But you ask you, Jose, the one gift I give you, did you birth another one? rero umwuka wera distribuwa uko abishaka. So the Holy Spirit gives as he wills. Amen. Amen. aravuga hano rero So he says here mu Bakorino ba mbere 12:1 in 1 Corinthians, ngo bene data ibyerekeye impano z'umwuka sinshaka ko mutabimenya. now about the gifts of the Spirit, brothers and sisters, I do not want you to be uninformed. sinifuza ko mubaba inyora. I don't want you to be ignorant. nizo Paul abwira Abakorino. This is what Paul is saying. ndashaka ko mumenya iby'impano z'umwuka wera. I want you to know the things of the Holy Spirit. n'abasezeranyije ko tuzabiganiraho. I gave you a pledge that we are going to discuss ku them. murongo wa 7 kugeza kwa 10 From verse 7 to 10, umuntu wese ahabwa ikimwerekanaho umwuka kugira ngo bose bafashwe. but the manifestation of the Spirit is given to each one for the profit of all. manifestation Kugaragara. ikimwerekanaho umwuka The manifestation. umuntu wese arakigira. Each person has it. ikigaragaza umwuka kuri we ngumwe aheshwa ijambo ry'ubwenge n'umwuka, undi agaheshwa n'uwo mwuka ijambo ryo kumenya. For to one is given the word of wisdom through the Spirit, to another the word of knowledge through the same Spirit. undi agaheshwa n'uwo mwuka kwizera, undi agaheshwa n'uwo mwuka impano yo gukiza indwara. To another faith by the same Spirit, to another gifts of healing by the same Spirit. undi agahabwa gukora ibitangaza, To another the working of miracles. undi agahabwa guhanura, To another prophesy. undi agahabwa kurobanura imyuka, To another discerning of spirits. undi agahabwa kuvuga indimi nshya nyinshi, To another different kinds of tongues. undi agahabwa gusobanura indimi. And to another interpretation of tongues. ndagira ngo urebe izi mpano. So I want you to look at these gifts. duhere ku murongo wa 8. Let's start with 9. impano ya mbere The first ni gift ijambo ry'ubwenge. is the word of wisdom. ijambo rya kabiri, impano ya kabiri The second gift ni ijambo ryo kumenya. is the word of knowledge. impano ya gatatu The third gift ni ukwizera. is faith. impano ya kane The fourth gift, ni ugukiza indwara. it is healing. iya gatanu 5, ni ugukora ibitangaza. it is doing miracles. iya gatandatu 6 ni uguhanura. is prophesying. iya karindwi 7, kurobanura imyuka. discerning spirit. iya munani 8, kuvuga indimi nyinshi. speaking different tongues. iya cyenda 9, gusobanura indimi. interpretation of tongues. izi ni impano 9. These are 9 gifts. izi impano 9 These 9 gifts, zitwa imbaraga z'Imana. they are called the power of God. ntitwahawe umwuka w'ubwoba, We were not given a spirit of fear. twahawe umwuka w'imbaraga. We're given a spirit of power. umwuka w'impano. The spirit of power. nizo mpano z'Imana, That's the gift of n'imbaraga z'Imana. that is the power of God. imbaraga z'Imana The power of God nizo mpano. are the gifts of God. Okay. ngo buri muntu agira impano imugaragaraho ko umwuka wera muriho. But the manifestation of the Spirit is given to each one for the... Yes. ndagira ngo mbabwire kuri izi mpano ko ari 9 rero. So I want to discuss these 9 gifts. uyu munsi ndabaha gusa uko zipanze, hanyuma tuzagenda tuzivugaho kuri detail. I will just give you their order and then we talk about them in details next time. tubonye ko hari impano 9. We saw that we have 9 gifts. impano 9: ijambo ry'ubwenge, There is the word of wisdom, ijambo ryo kumenya, word of knowledge, kwizera, faith, gukiza indwara, healings, gukora ibitangaza, miracles, guhanura, prophesying, kurobanura imyuka, discerning kuvuga spirits, indimi nyinshi different no tongues, gusobanura indimi. and izi interpretation. zose ni 9. These are 9 gifts. muri izi mpano ko ari 9, So among these 9 gifts, turazikuramo eshatu zisa. we will take 3 Divisions. a group of 3. izi mpano zose ko ari 9 ziri muri division eshatu. The 9 gifts of the Spirit fall into 3 divisions. twumvikana, eshatu. 3. zose zigize impano 9. They all make 9 gifts. hari impano bita ngo ni impano zo guhishurirwa, They are gifts of revelation. nizo bita les dons de révélation, impano zo guhishurirwa. Gifts of revelation. hari impano izo ni eshatu. These are 3. hari izindi eshatu bita impano za inspiration.
There are 3 gifts called gifts of inspiration. Guhumekerwa. Inspiration. J'étais inspiré. I was inspired. Hari izindi eshatu bita impano z'imbaraga. And there are 3 more gifts called gifts of power. Les dons de force, de puissance. Gifts of power. Donc zose ni eshatu. So all of them are 3. Twavuze impano 9. We talked about 9 gifts. Twavuze ijambo ry'ubwenge. We spoke about the word of ijambo wisdom, ryo kumenya, the word of knowledge, kwizera, faith, gukiza indwara, healing, gukora ibitangaza, miracles, guhanura, prophesy, kurobanura imyuka, discerning kuvuga spirits, indimi nshya different no tongues, gusobanura indimi. and interpretation. Impano rero zo guhishurirwa nizi. So these are the gifts of revelation. Ni eshatu. There are 3 of them. Hari impano y'ubwenge, ijambo ry'ubwenge. There is the word of wisdom. Hari ijambo ryo kumenya. There is the word of knowledge. Hari ijambo ryo kurobanura imyuka. And there is discerning of spirits. Izi mpano kwa eshatu. So these 3 gifts, izi ni impano zo guhishurirwa. these are gifts of revelation. Word of knowledge, word of wisdom, discerning of spirits. Donc, ijambo ry'ubwenge, The word of wisdom, ijambo ryo kumenya, the word of knowledge, kurobanura imyuka. and discerning of Izi spirits. zose zirasa These are kuko similar zizana mu guhishurirwa. because they come by revelation. Umuntu mushobora kuba muganira, You may talk to someone uwo mwanya agahishurirwa ubuzima bwawe. and they are revealed about your life. Iyo si prophecy. That is not prophecy. Iyo bayita word of wisdom, That is the word of wisdom, word of knowledge, pardon. the word of knowledge, Ijambo ryo kumenya. the word of knowledge. Agahita akubwira ngo They tell you, muri iyi minsi these days, hari ibyakubayeho, this happened to you, ariko dore ejo uko zabyitwaramo. but this is how you should behave Ibyo tomorrow. ntiyasenze, They did not pray. ntiyabajije They did Imana, not ask God. biraza. It just came. Ni inspiration, ni revelation. It's an inspiration. It's a Ahita agira revelation. iyo revelation They receive that wishuye, revelation. hanyuma akakubwira iryo jambo ry'ubwenge. And they give you that word of knowledge. Hakaba undi ubwira ikibazo, Another one you ask for. ukamubwira ngo mfitanye ikibazo na boss, You say, I have a problem with my boss. aranyanga cyane, And that boss hates me. kandi numva ngiye kurisigninga. And I'm going to resign. Agahita agwatoya, You say, no, turisigninga. do not resign. Ugende uyu munsi muri biro ye, Go in his office. ugende witwaje kafe yo muri Afrika, Go take African coffee. numugera imbere And when you get there, umubwire ngo say, nari nguzaniye gift I'm just bringing you a gift mvanye muri Afrika. that I came from Iyi Africa. kafe This coffee iraryoha cyane, is very tasty. uzuyumva. Try it. Niwumva ibihe If you don't like it, uzambwire, tell me. ariko amushuwa izagufasha. But I'm sure it's going to help you. Wajya muri iyo biro When you go to that wabikora, and you do that, bigakora ku mutima wa bose, that will touch the heart of the boss akagukunda. and they will love you. Ubwo si ubuhanuzi, That is not ni prophecy. ijambo ry'ubwenge. That is the word of wisdom. Ibyo ntibipfa, ibyo ntawe ubitekereza. No one can think Igihe about umuntu it. arimo kuganiriza, When someone is talking to wita you, wumva ubwo bwenge. you receive that wisdom. Urugero, abagore babiri bazanye umwana kwa Salomo, An example is 2 women brought their children to Solomon. baravuga ngo They said, uyu ni umwana n'uwanjye, this is my child. undi n'uwanjye. Another one said, this is Ayoberwa mine. nyirawo, He could not know which one. ahita agira ijambo ry'ubwenge. And he received the word of wisdom. Okay, abagarde ko He said, you bodyguard, munzanira imbuga itanu umushyo. bring me a knife. Areba ba badamu, He looked at those women abona nyiri umwana atangiye guhinda igitebo. and he saw that the mother started to shake. Utari umwana ngwe ntibayizane, And the one who was not the mother said, bring the knife. muzane vuba. Bring the knife. Barayizanye, They brought the knife. afata wewe fata kakaguru, He said, take this leg. nawe fata kandi kaguru, Take this leg. mumba umushyo. Give me a knife. Kumutema. I'm going to cut him. Nyiri umwana The mother of the ati child databuja, said, no, no, no. murekabeho, Let him leave. mumurekere, Let him leave. mumurekere pe, Let, aho kugira ngo umwana wanjye apfe, instead of the namutwara child murere. to die, let her take it. Nyiri umwana The one who's not the aravuga mother. ariko umwami yavuze reka bamuteme, He said, the king has said, spoken, let them cut him. kandi urasakuza cyane. And you are making noise. Umwami nuko yarayavuga ijoro ryose, King, this is how you arasakuza talk. cyane. She makes a lot of noise. Umwami aravuga nawe The ukarepeta. king says and you say, Umwami yavuze ngo the bamucemo, king said, let him none come. ntabwo And then you say, no. umwami nuko ameze ashira isoni, King, yarayandwanya ijoro ryose. she fought me all night. Umwami ati yo, The king said, nyiri umwana namubonye,
The mother have known the mother. ufite impuhwe niwe nyiri umwana. The one who has compassion baguha umwana wawe. return the child to the ibyo mother. Salomo yabikoreshwe n'umuhanuzi. So Solomon did not do that by prophecy. Ni ijambo ry'ubwenge. It is the word of wisdom. Ubwenge. Wisdom. Ibyo byabikemuye. That's what solved the problem. Ikindi ni ukurobanura imyuka. Another thing is discerning. Abantu bashobora kuba barimo bavuga mu ndimi zitandukanye. People can be talking in different tongues. Cyangwa se hakaza abigisha batandukanye. Or there may come different teachers. Ugahita wumva ko uri ari umuauthentic, uri atari umuauthentic. And you feel that that person is authentic, another one is not. Uri yarumye, uri arimo amavuta. One is dry, one is anointed. Uyu warigana abandi ariko uyu nibye. One is pretending, another one is genuine. Za bindi kubyumva. So when you feel it, ntabwo ari ugupinga abantu. it's not that you don't believe in Oya, ni umwuka wo kurobanura. it. It is the gift of discerning spirits. Ni impano. It is a gift. Ubabesha uhita umwumva turi arimo arafindafinda gusuriya. The one who lies, you will feel it. Hari uwikanira agatera amaguru agatera karate bikanga. There is someone who tries everything physically. Ariko hari undi uhagarara yavuga gusa ukumva bimurimo. But another one will stand there and speak and you know Ubwo buryo bwo kujija abantu. So bwo kubamenya. that's judgment. Ubwo ni ukurobanura imyuka. It is discerning spirits. Kandi ugahita umenya ngo uriya namubonye. And you know that who you have seen. Arimo aragira kugira ngo abantu bamubone. They are pretending so that people may see him. Undi batarikoya nge nabonaga avuga neza undi ati nge namubonaga aho yaganishaga. They say, oh no, he was genuine. Another one would say, no, I knew what he was doing. Ukavuga ko wewe ndi wabibonaga. He said, didn't you see? Ati nukuri ntabyo nabonye. He said, I did not see it. Impamvu atabibonye. The reason why he didn't Afite see it impano yo kurobanura imyuka. is because he does not have the gift of discerning. Ariko ufite impano yo kurobanura imyuka. But the one who has the gift of Akajeste discerning, kose ahitamenye icyo ushaka ngo barebe, icyo ushaka ngo babone, icyo ushaka ngo bakore. every gesture is interpreted based on what you want them to do. Abo bantu rero bagira intambara n'abantu. So those people have fights. Byose. He said, you don't believe anything. Impamvu barwana n'abantu. The reason why they have quarrels Kibagira ubwenge. is because they have no Kibazi igihe wisdom. cyo kuvuga n'igihe cyo kutavuga. They don't know when to say and when to be quiet. Tubavugira mu bafane n'abo umuntu bakunda. You cannot talk about someone when Bashobora no kugukubita bakagukomeretsa. you have his fans around Kandi you. wari uzi ngo korakoresha impano y'Imana. They may hurt you thinking that you are trying to use Impano y'Imana isaba ubwenge. the gift of God requires Umwuka wisdom, wo kwirinda. the self-disciplined spirit. Urumva rero ijambo ryo kumenya, ijambo ry'ubwenge no kurobanura imyuka byose bikubiye mu mpano bita impano yo guhishurirwa. The word of wisdom, the word of knowledge, and the discerning of spirits, they are gifts of revelation. Impano zo guhumekerwa The gifts of inspiration. cyangwa se le don d'inspiration. Hari uguhanura, There is prophecy. hari kuvuga indimi nyinshi, There is diverse kinds of tongues hari ugusobanura indimi. and interpretation of tongues. Ibi guhanura, kuvuga indimi nyinshi, gusobanura indimi, Prophecy, different kinds of tongues and interpretation. ntabwo ari iza inspiration gusa. These are not just inspiration. Bazita polyglotte, They are called polyglot. kuvuga indimi nyinshi. It is speaking many tongues. Donc ni umuntu ufite facilité yo kuvuga indimi nyinshi. This someone who has the ability to speak many tongues. Ashobora kuvuga mu ndimi, They can speak in ashobora tongues. guhanura, They can prophesy. ashobora gusobanura indimi. They can interpret dreams. Izi ni impano zo guhumekerwa cyangwa se impano zo kuvuga, capacité yo kumenya indimi nyinshi. These are gifts of inspiration or gifts of tongues. Guhanura, So prophecy, wumva muri wowe wa inspire. you are inspired within you. Ni nk'abantu bakongorera. It's like someone whispering to you, nawe ukabirekura ukabivuga and then you speak it cyangwa ukabifrena or you stop it bitewe n'aho uri n'aho muri kumwe. based on where you are and who you are with. Hari nubwo bikuremerera ukabivuga. Sometimes it's too heavy and you release it. Izo ni impano yo guhanura. That is the prophecy gift. Guhanura bavuga ibizaba, They talk about things that are coming. bavuga donc navuga iki, bavuga ibizaba. Ni impano iva mu ijuru, It is a supernatural gift, ariko umuntu ahanura akoresheje ururimi, but it is done by utterance, kandi ukavuga mu rurimi abantu bumva. and you speak in a language that people understand. Native tongue, Native tongue, ururimi rw'abantu. a tongue of people. Donc it's a miracle of divine utterance. Donc ni miracle yo kuvuga ibintu bivuye mu ijuru. It is a miracle of divine utterance, Ntabwo biva mu gutekereza k'umuntu cyangwa bitewe ubwenge bwe. not conceived by human thought or reasoning.
no ububwira abantu ubakomeza ubahana ubacyaha ubashigikira. It includes speaking unto men to edification, exhortation, and comfort. Muranyumva neza? Are you listening? Hari nanone kuvuga mu ndimi nyinshi. And there is diverse kinds of tongues. Indimi zitandukanye. Different tongues. Indimi zitandukanye nayo iri mu mpano zo guhumekerwa. It is also among the gifts of inspiration. Nukuvuga ibintu bihanitse bivuye mu ijuru. It is the supernatural utterance mu zindi ndimi. In other languages. Mu rurimi abantu batumva native. That are not known in the prophecy. Uvuga mu rurimi abanatife bumvaho. You speak in the native language. Niba ndi umwongereza ndavuga mu cyongereza. If I am British, I speak in English. Niba ndi umusomali ndavuga mu gisomali. If I'm a Somalian, I'll speak in Somalian. Niba ndi umuyiraniye ndavuga mu giperse. If I'm an Iranian, I'll speak in Persian. Donc n'ururimi bumva iyo ni prophecy. That is prophecies used. Nawe indimi nyinshi. So other tongues. Nukuvuga mu ndimi abantu batumva. These are tongues or languages that people do not understand. Ntabwo zizwi n'abantu n'uri mu bivuga ntaruzi. They are not known by people, including the speaker. Ushobora kuvuga mu rurimi. You can speak in a tongue. Abantu batazi. The people don't know. Abantu badasobanuka. The people don't understand. Ariko hari abandi mu kindi gihugu bashobora kuba babizi. But there are others in another country who may understand. Hari abandi bashobora kuba babizi. There are others who may understand it. Igihe cyakera cy'ububyutse imurenge. In the old times in Murenge in revival, hari umudamu witwa Rusi. There was a woman called Ruth. Sinibuka neza Rusi cyangwa Esther yombi, amazina yombi. I don't remember it's Ruth or Esther. Bari mu giterane kinini cyane. They were in a big conference. Umuturage. And a village person. Utazi kwandika no gusoma. Who does know how to read or write. Cyari giterane kirimo abamissioneri bavuye iwabo muri Norvege. It was a conference that had people from Norway. Hari muri za 50. It was around the 50s. Wa mudamu yuzura indimi z'Umwuka Wera. And the woman was filled with the tongues of the Holy Spirit. Atangira kuvuga ikinorvege. And she started to talk Norwegian. Abazungu barabo baratanga. The Caucasians who were there were Abanorvege barabo. The people from Norway. Avuga ururimi rwabo na aksa yabo. They could hear her speak in their tongue and their accent. Ababwira amakuru y'iwabo yose. And she gave them the news of their home. Ababwira bapfuye. He told them who died. Ababwira bari kumwe na Yesu. The people who are with Jesus. Ababwira imiryango yabo uko imeze. Their families. Yarimo bivuga mu kinorvege. She was speaking in Norwegian. Mu giterane kinini. In a big conference. Abandi batari abanorvege bakumva rindi. The people who were not from Norway felt like he was abanorvege baratangara cyane. And the people from Norway ababwira amakuru y'iwabo. He told them about icyo gihe mwibuke ko na fax na telefone na WhatsApp na Facebook byabagaho ngo bamenye amakuru. At that time they did not have fax, WhatsApp, Facebook to know the news. Keretse undi munorvege uje niwe babwiraga amakuru. Except if another Norwegian comes. Ariko kuko bari bakeneye kumenya iby'iwabo kandi abakozi b'Imana bagiye kuba missionnaire muri Congo. But since they were missionaries serving God in Congo, this is what happened. Imana ibikisha muri wa mugore. God went through the woman. Avuga ikinorvege. And she spoke Norwegian. Igiterane kirangiye. At the end of the conference, abanorvege bose baza kuri wa mugore. All the Norwegian came to the bamuramutsa mu kinorvege. They greeted her in Norwegian. Ntiyumva. She could not hear. Ko avuga ururimi rwayo. He said, you were speaking what tongue? Njyewe. He said, I was just filled with the Spirit. Wari muvuga mu kinorvege. You were speaking Norwegian. Wavuze amakuru y'iwacu yose. You gave us all the news. Bati ntabyo nzi. Watoya urakizi. They told her, you know. Aravuga ati sindava ahangaha mubona ngo nge hariya. She said, I have never left this place. Kandi no kubona abazungu n'uyu munsi nababonye mu giterane sindabona n'umubiri w'umuzungu. This is the first time I see a Caucasian person. Uruhu rwanyu n'ubwa mbere ndubonye. This is the first time I see your skin color. Simbazi. I don't know you. Hariko baza kubyumva. They got to understand her. Baravuga ngo n'Umwuka Wera. And they say it is the Holy Spirit. Ngo uyu muntu aravuga mu ndimi zitandukanye. These persons speak different tongues. Hari izindi ndimi tuvuga zo mu ijuru. There are other tongues you speak that are heavenly angelic language. Zivugwa n'abantu barimo imbaraga z'indimi z'Imana. They are spoken by people who have the power of the tongues of God. Hari izindi ndimi tuvuga abashinwa bakumva abayapani bakumva kandi tutarageze tutarize n'igishinwa. There are other tongues we say and Chinese and Japanese understand us. Ururimi cyangwa se impano yindi muri zo guhumekerwa no gusobanura indimi. Another gift of revelation is the
interpretation of tongues. Gusobanura indimi ni ubushobozi bwo kwinterpreta indimi mu rurimi abanyagihugu bumvamo. The supernatural ability to interpret the native tongue, what is uttered in other languages. Njewe ngaguruka ngavuga nk'icyo gisedo cyangwa kinorvege. I may stand up and speak in Sweden or Norwegian. Cyangwa nkavuga mu Kirusiya. Or in Russian. Undi nawe utarizi Kirusiya. Another person who never went to school for Russian. Akabisemura mu Kinyarwanda. They would interpret it in Kinyarwanda. Twembi ntituzi Kirusiya. We both don't know Russian. Njye ko navuga Kirusiya. But I'm speaking Russian. Hanyuma undi utazi Kirusiya. Another person who doesn't know Russian. Akacyumva akabwira abantu mu Kinyarwanda. They hear it and they say it in Kinyarwanda. Ibyo navyo bibaho. That is also. Umuntu akavuga mu ndimi. One person speaks. Undi akazumva. Another person akabibwira abantu mu rurimi bumva. And they will say it in the language that people understand. Ubwo n'ububasha buva hejuru. That is the gift that comes from heaven. Ububasha buva hejuru. A power that comes from heaven. Supernatural ability. Supernatural ability. Ntabwo ari imbaraga z'umuntu. It is not the power of a person. Oya. Is supernatural ability to interpret in the native tongue. Ububasha buva mu ijuru bwo gusobanura mu ndimi abantu bumva. Izo zari impano eshatu zikubiye mu mpano zo guhumekera. Those were the gifts of inspiration there are 3 of them. Hakaba rero impano z'imbaraga. There are also gifts of power. Hari ukwizera. There is faith. Hari gukira indwara. There is healing. Gukiza indwara. The gift of healing. Hari no gukora ibitangaza. And the working of miracles. Izi mpano ko ari eshatu zose ziba mu icyo twita gifts of power. These 3 gifts make up the gifts of power. Impano yo kwizera. The first gift of faith. Ni ubushobozi buva mu ijuru bwemera Imana bitavuye mu bwenge bw'umuntu cyangwa se gushidikanya kwa kimuntu cyangwa se bitavuye mu bitekerezo by'umuntu. This is a supernatural ability to believe God without human doubt, unbelief and reasonings. Turinda kubanza kurezona. You don't have to reason. Ngo ariko se biriya nibyo koko? Is that really true? Reka ngoresha ubwenga. Let me use my own mind. Kwizera ndi gukoresha ubwenge. Faith does not use reasoning. It is above reasoning. And it comes from heaven. Kukakwereka ibitaboneka. And it shows you the unseen. Kukakwemeza ibitemerwa. It convinces you of things that you don't believe. Nuko bimera. That's what happens. Kwizera rero kurakiza. So faith helps. Impano ya kabiri ni ugukira. Muri izi mpano z'imbaraga. The second gift is a gift of healing. Gukiza indwara. Healing sicknesses. Gukira indwara zitandukanye bitewe n'imbaraga ziva mu ijuru. The healing of all manner of sickness by supernatural power. Bidakoresheje medicine y'abantu cyangwa ubwunganizi bw'abantu. Without human aid or medicine. Umuntu akaza akagusengera. Someone can come and pray for you. Abaganga baragusezereye. When doctors have told you ugahita uhaguruka ukaba muzima. And you become well. Ukagenda. And you walk. Abantu bagatangara. And people are amazed. Izi ni impano zo gukiza indwara. These are gifts of healing. Hari abayigira. Some people have. Asengera abarwayi bagakira. And they pray for the sick and yamushireho ikiganza. When they lay their hands, agahaguruka akagenda. They will stand up and walk. Iyi mpano irakora. This gift works. Hari gukora ibitangaza. The working of miracles. Iyi ni iya gatatu. This is the third one. N'imbaraga zo mu ijuru zinjira mu buzima busanzwe bwa muntu. Hanyuma bugahindura amategeko y'isi. Abantu bakabona ibyo batabonaga. The supernatural power to intervene in the ordinary course of nature and to counteract the natural laws if necessary. Yeah. Yesu azamuka agendera hejuru y'amazi yarimo counteracting natural laws. When Jesus walked upon the water, he was counteracting the natural laws. Ubundi amategeko y'isi avuga ngo iyo ukandagiye mu mazi urarohama. The natural law says that if you step on the water, you sink. Ariko Yesu yagendeye hejuru y'amazi ngugendera ku butaka. But Jesus once walked on water like you walk on ground. Hari ubwo Yesu yazamutse bamureba. When Jesus was raised up, was taken up. A dévié gravité, donc pesanteur. He defied the law of gravity. Uyu ni Yesu. This is Jesus. Natwe twabikora. We can also do that. Hari ibitangaza Yesu aguha. There are miracles that Jesus gives. Yes, ama. Ugakora ikintu. And you do something. Gitandukanye n'amategeko y'isi. That is contrary to the natural laws. Icyo ni gitangaza. That is also miracle. Izo mpano zibaho. Those gifts exist. Ngizi impano
icyenda nifuza kubabwira uyu munsi. These are the 9 gifts that I wanted to share. Umwuka Wera wa muri twebwe. The Holy Spirit lives in us. Umwuka Wera yicara muri twebwe. The Holy Spirit sits in us. Umwuka Wera wa muri twebwe. He lives in us. Hanyuma agakora ibikomeye. And he does great things mu buzima bwacu. in our lives. Reka masubire mu izi mpano icyenda. So let me share these 9 gifts with you. Ijambo ry'ubwenge, The word of wisdom, kumenya, the word of knowledge, kwizera, faith, gukiza indwara, gukora ibitangaza, miracles, kurobanura imyuka, discerning spirits, guhanura, prophecy, kuvuga indimi nshya, different tongues, gusobanura indimi. and interpretation of tongues. Ndarisubiramo. I'll repeat it. Ijambo ry'ubwenge, The word of wisdom, ijambo ryo kumenya, the word of knowledge, kwizera, faith, gukiza indwara, healing, gukora ibitangaza, working of miracles, guhanura, prophecy, kurobanura imyuka, discerning of spirits, kuvuga indimi nyinshi different kinds of tongues, cyangwa se indimi nshya, new tongues, gusobanura indimi. and interpretation of tongues. Nazisubiyemo bwa nyuma. I'll repeat the last time. Ijambo ry'ubwenge, The word of wisdom, ijambo ryo kumenya, the word of knowledge, kwizera, faith, gukiza indwara, healings, gukora ibitangaza, working miracles, guhanura, prophecy, kurobanura imyuka, discerning of spirits, kuvuga indimi nyinshi, different kinds of tongues, gusobanura indimi. and interpretation of Dore tongues. uko zigurupsemo eshatu. These are the 3 divisions. Harimo impano zo wishurirwa. There are gifts of revelation. Zirimo ijambo ry'ubwenge, You find the word of wisdom, ijambo ryo kumenya, the word of knowledge, no kurobanura imyuka. and discerning of Iyo ni spirits. revelation. That is revelation. Iza kabiri, The second division zirimo impano zo guhumekerwa biciye mu muhogo, are the gifts of inspiration through oral, hanyuma ukabivuga. and you say it. Hari uguhanura, There is a prophecy. hari indimi nyinshi, There are many gifts, hari ugusobanura indimi. and there are interpretation of tongues. Guhanura, Prophecy, kuvuga indimi nyinshi, different tongues, gusobanura indimi. and interpretation of tongues. Hari impano z'imbaraga, And there is gifts of power, kwizera, faith, gukira indwara, healing, no gukira ibitangaza. and working of miracles. Amahoro ya Yesu abane namwe. May the peace of Jesus be with you.